Ti perlop baro ti baju kerjaan nga ti barki bumper kerjaan nga ro suma kerjaan no ti minta perlop ngadana kadisnong Laitlum marang ngadana kadigawi point kebitanat pese minta kaci tanat ado kono nomor mansuang ngisken matkawan nagane jaka ndai bisa melalong kumne bakalo minta kembang apa ni film bakadika channel hakadika bakadika video hakadika channel ti pet perlop da tidak sibun celakai bertemu sibun cepat banyak hakadika jaka kenthop na doki dekan pudana kelenti surok ban na doki kolar gidon tomba keluar bisa lapani hakadika jaka hakadika video bertemu celakai ro koi bon hakadika jaka tengah kerpada di perlok sumha wan biang sesin cakanika jaka nomor ba kumbolong mutahi connection Laitlum kala nampau berkala nampau syakmat ti kisnong Laitlum kabiu Laitlum kamba kibriu sit khot ba kade kisnong bala pau ba jitnat jongka riat kilum kodona kade kisnong ti bala khring du ya kibriu nado kiwi pat kecela bawan pek mansno ya kane riat ti kumta masno banai no play sibon ya play trakan nombor thau lai kamriang bitnat legari to ile ka jongi kamtam ya ka ba ulah kerku ulah kerdo yang iwe pe paro ya ka begnyo ya ka met set baklan ya ka ba nala ban patron show ya kecam benang train man kesini kamtam ya kini traditional lorana traditional Laitlum kibla incak po dagane kecak nagane kecaka kumbolong muta ndrai menswa perlok bagane kecaka I kadang Laitlum ndrai kibriu no hosnoro impat yo ban kamai bisa nagane kecaka ndrai mentapat bon kibriu kil imchan nagane kam ndrai menswa te kini kisnong barang dup buat kebarang tenjar do kata-kata bon dikebakirep yo sentar nangta kiwi kisah cerita turan siapa cuma rasong akan ni senang. Temen tapat kelayak kemai dapur nak ada kecaka. Mengata kelayak ban kamai ru siapa riat dengba kecinon jengem jengki marep siapa caka rep jengki repat layak ru plus nak ada kecaka ban rep ban kamai dah kosong akan kecaka. Te perlu semua yasa banyak ada video ada dokor. Tetang kami nak apa pada semua bahasa perlu pensep semua share like dan subscribe ia kerja channel perlu semua bahasa buat pensep ia kapor perlu le nang baca contoh dari share supaya kerja channel ngaruh nang lapor di video kita kam nang internet pun ni jakmat kuble sibon perlu kuble share cara ngoi baru kuble sibon